Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Namhlanje sila e-workshop ke laba bafowethu kwi-CD Lodge kabahubhe. Sithe basihamba ke lana bafowethu sithola ke iqhawe ke laba bafowethu okuyiThwasa lekhansela. Bhuti wami uyaphila? Yaphila kakhulu abantu babingelelwe iThwasa lekhansela indimanduma nodumehleze into abanifana udumeka baduma besizwe ngaduma sikhambisela kanye mnambana bathi mombani umngozi sithi sengikhona sengifile sengithe qathatha akakashayi ngisho u2 makuthi useshayela usanda kushaya akugcwele kuyanye imfika kumanje konakele namhlanje sikhipha ialbum elikhulu kakhulu inkukhu yomnomzana bathi ichamele fridge awusukaneni madoda ingane yakho lela kunjalo nje mfowethu kodwa kwezomculo ke angasho ngithi njengoba ubhuti wami ya but njengobaba ngoba sisuka kude kakhulu ya mfowethu kuhamba kanjani mfowethu ungena nini la stage kungekudala nje kusukela manje ngizongena ngoba ngifuna ukuthi ngingene lingaze linethe izulu ngoba libukeka lingamile neze kahle izulu so nje kungekudala ngizobe sengingena lapha kuze abantu bakwazi ukungibona kahle bayizinike isikhathi hamba kanjani mfowethu umsebenzi wakhe wenyaka mfowethu ngoba silindile hamba kanjani Thwasa lekhansela libophe amabhomu wodwa lamabhomu ngizowaqhumisa amazithi nje mhla ka1 phakathi komhla ka1 nomhla ka8 nje noma kanjani ngase kube nelaunch enkulu kakhulu futhi ezobilama le so already nje sengibophile angidlali nezingane ke kuzwa kahle bhuti wami siyabonga nje mfowethu ukuthi usinikeze ithuba noma sesikubamba nje sikubamba siyazi ukuthi kuyaphuthuma kodwa ke sicela ukuthi mfowethu lapha emakhaya utshela ababukele emakhaya ngemidlalo osazoya kuyona mhlambe bayoye bokusupporta kuyona njengamanje umdlalo emva kwale launch ukuthi mhlambe ubhuti uyaphi emva kwale launch konakele kakhulu kusuka manje ngiba ngila ntambama ngo10 ngizobe ngise very lab kwenyishisa nyama khona ngiyojabulisa abantu khona kanjalo bese kuthi umgqibelo bese Jolvet festival ngomgqibelo olandelayo ngizobe ngisembumbulu umgqibelo olandelayo ngizobe ngizikamaphumulo kanjalo kuningi nje eminye ibhangqene eminye ingakho ngingafuna ukubala kakhulu ngoba ngizogcina ngibala eminye ngayibali ngoba ngathi nginecala yabo mfowethu kuthi nje wakuphawula ngomsebenzi kabahubhe mfowethu osufumile usukwawuzwa thina sesizwile mina ngivele ngawudownload mina ke ngumlandeli omkhulu kakhulu mina into engiyithandayo ke ngakithi siyasupportana into ehlukile yabo so ngisho ukuthi uyathanda uyaphoqa ukuthi usilalele ngoba uzokukhathela ukulalela into efanayo hayi mfowethu sesidownloadile thina mfowethu sesinayo ayishayele lensizwa kakhulu kuthi nje wakho okuphetha mfowethu ukukhuluma nabalandeli emakhaya Thwasa lekhansela uma ngikhuluma nabalandeli nje ngithanda ukubonga kakhulu indlela abangisupporta ngakhona nangendlela nje abangi-understanda ngakhona ukuthi ngumuntu nje ongajahi futhi ophansi ngandlela engingadedezeli ngakhona ngifisa ukuthi abantu abaningi bangabukela kumina yazi ukuthi mina ngeke ungithole ngineyinkinga ngoba lento ethi stress nje into engahlangani nayo ngoba ngazi pace yami mina yabo so uma ngabe umuntu hamba ngepace yakho and ngiyengigqugquzela abantu ukuthi abahlale kwi-position ngoba isikhathi uma sesifikile sokufica ungahleli kwi-position uyothi awubusiswanga kanti izibusiso zikuficanga la bekumele ngabe umi khona yebo mfowethu mbukelo omkhanya kude TV siyacela ke bafowethu ningene laphana kwi-channel yethu ku-YouTube niphinde ningene na ku-TikTok nizosithola sikhona cinezela usubscribe cinezela nebell ukuze uzothola wonke ama-notification masiposta ivideo nje siyi-channel siyabonga kabahubhe kabahubhe sithi phambili nkukhu yomnumzana phambili Thwasa lekhansela phambili